Nĩ hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana matangi kũrĩ ikundi cia atumia mwena ũrĩa Mutiũkũ kaunti-inĩ ya Narok, mĩhang'o ĩrĩa ĩratabanĩtio nĩ mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Narok Rebecca Tongei. Tongei akiuga Uhuru nĩagĩrĩirwo nĩ kũhe Ruto kamweke kũrutĩra Kenya wĩra, no ti kwĩhithania na atongoria a mũng'ethanĩro, ĩrĩ ta njĩra ya kũgagaia ũtongoria wa Ruto. Uhuru Kenyatta, unasumbua mtoto wetu William Samoei Ruto. Na tunataka kukuambia William Samoei Ruto alichaguliwa na Wakenya na apewe nafasi yake aongoze taifa letu la Kenya. Kwa sababu wewe uliongoza miaka 10. Yes. Na Rais William Samoei Ruto, Uhuru Kenyatta alikushikilia miaka yako 10. Aramũria atigane na ũteti kuona we nĩarekirie matĩna make ma wathani na ho gũkĩrĩra ũrĩa warĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua nĩ ũndũ wa gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũtetia ũtongoria wa Ruto, gũkũ mũmbunge wa kaunti ya Bomet Linet Chepkorir akiuga Ruto nĩagathurwo itĩna rĩa kerĩ kuona ona gũtirĩ president wa Kenya ũrĩ wathi itĩna rĩmwe. Umpatie William Ruto nafasi aongoze taifa letu la Kenya, kazi ambayo ulishindwa kufanya William afanye. Pamoja na huyu mzee ambaye anafanya mambo ya ukabila, huyu mzee ambaye anaitwa Rigiji, sisi tunasema taifa la Kenya tunaenda mbele. Hatujui jamii ambaye unaita jamii ya Wakikuyu, hatujui jamii ambaye inaitwa jamii ya Kipsigis, hatujui jamii ambaye inaitwa jamii ya Waluya, hatujui jamii ambaye inaitwa Wajaluo, hatujui Wamasai, tunajua taifa la Kenya. Rais wetu ni mtu anafanya kazi na nimekuja hapa siku ya leo ili tumuombee pia aende 2 terms, ndio? Tulikuwa na rais wetu anaitwa Kibaki, si alienda 2 term. Makiuga manyitanĩire na thirikari ya Ruto kuona nĩ ĩrahingia ciĩranĩro ciayo, na oho makahoya andũ a gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Emurua Dikir kũrĩa kũrĩ na gĩthurano kĩnini kĩa ũmbunge mũthenya wa kana makarũgama na mũhũranĩri wa kĩama kĩa UDA. Waache kuchagua mtu kwa sababu ya chama ama kabila. Katika jamii ya Kenya tunapata rais ambaye anaunganisha Wakenya wote kwa usawa. Chama cha UDA, candidate wa UDA atakuwa the best candidate, na siku hiyo watachagua Dollarline kama kiongozi wao. Andũ-inĩ a Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua.